sambut kimin sim kimin kodor kila kelan donru kibalasha dene kimet kipar kijongki karno gapen pange gapen sim kejola karno gapen pat yang kadono kejola lamla akleru yang balik bepli bala cadai nak keti kejong bat keti dia bala pat bala pra bat wakena pada kali ini mikir di usia hospital kay ka bang ba pa hule kalau makun ki kon samla kun ki youth kun ka youth dan leru imuran din ba ni yang asunda kini ke orang ba ki bulan lagi kumba presiden jungi jay ong nakapor baka parti HSPDP daki lais ba tam kirang ba kila syong hapatak lais ba tam ban penyo ya kejala ba pura ringa kwa ban penkembang ya pi ba om tang bangi syong hapatak banyo ka jela ko betura nai na ka parti ka jongi nyemla banlan bala don ro samut ki martar ki bayak banyata la ka jong produsam kani ka de ko wei ka pamide berso saba tekendiat so bangan pengkut syakan keren ka mulia kendiat pengibur hal mulia hal ni apa pun keren nama ko mapinte bagi kita yo ban wani penseri kan ni kinwan sapi ban pendit dikisan hajar digi pawajar digi kun siang yap kram sawan nasyai warning pai pi ko di para sana bro bako ban keren na mulia tang aku ni mak na on ko am kamne ye jikon mulia ye jikon maram ye jikon orang de jibru cuma treston de jibru cuma bang uam cia de jibru treston mod lapat sini de jibru cuma yen halo ala cicong cikiat ucap dan ye bang curu bang gesor bang gelangkai bang gepana gecong sosi kena gelong ba cimar martanye cimar sonye chen nyam elana bu chicken chow am China jadi sedang bantu dalam bantu situ bakal lagi kurus lagi jauh jadi nak kadal tunginya yang scam shitli gawe minum randin min yang scam katma tempat kut dia kini kepor dan ai kublai kini kepor di kini nikau lupa umar yang somehow bala penjok dan burungnya bapak kim bapak majap kementar akan pagi di bapak penjok dan burung minum kandidat jui mau yang aku beli kerpangi fi nomor bapila punya jadi komite jui aku beli kerpangi bagi timbanyak presiden berteriskam med lapat sini ini aku beli tinggi naik jati kebujan langkah ini aku beli kerpang dari Babu Jos Roti Babu Manila Komite Islam Manila Roti Bat Kuma OIP Bana Kaliang Ukraine Pengkrea Bania Rekoi ke dokumentari Bersawan CP Bersawan Bania Research Berbentan di video De Aku Beli Runta Jopi Runta Rule Padu Ikon Jopi Berabang Nadona Kinsi Banuan Mensenanya di Jawa Tepak Komisi Pun Padu Selesai Berbesul Kebesan Bapak Aku Beli Piru Papila Amin Sebenar Bori Asal Kunti-Kunti Kekali Tinggi Telah Tarjang Komisi Pun Aku beli gerpang yang kandidat jungi berdiri rupa jonga tengah dong aku beli thams aku beli ye aku beli gerpang yang bakal perkat marwen mau mana udah baju sanjur berperkat jenai baju ajing berdiri ke Ukraine berjudan sendak jungi berobor selai tiga besuk basan berkraut untuk sibon masih lawan kong pada Ayusho Anong Ayusho baik bahasa pet jadi steo ke video jopi kan koi bersilap wat di bapet kita orang berkenal Bahannya apa? Bandai Kublai Kerpang yang presiden jaga Ukraine bahasa mendor dan tepiau. Tengah syurga bandai Kublai ini nak kalian joki yang mulia, kata mulia bagi sama kantor le. Iko apa jaga ni tepi? Iko ya tepi berkumpulan. Bala kumuru. Semua bahasa orang mula syasyak kelah. Semua bahasa WhatsApp kalau mau sudah kerap nak sayang. Bagi keluarnya yang bahasan Pupun kawe kalau sen bersay bukan dia nak sayang. How say? Tak kubu sebon bahawa ai kubu yang hadu kata-kata melakukan masih puiti bahakapor ba imadeng sam
Ilalit ke parti, wala empat like officially nila tu ilalit. Tiakong kata gapor. Nga para jonga Yudwing barong ilang ke lahapan jit presiden Yudwing Tungay. Menari lati kenapa daw sa nandaran katrol ang selek bono yang ading sab. Kaya so keman kapag daudan magani sa kahalang ti bandang kalamajan ke HSPDP dan kersian dan perta housing si housing. Mikirman ro bapun pengkerwa housing na sa konstitusi bat mikirman silang nagatani kumay sibana hapadeng kajingban kam kejopi hapadeng ka sibon jikam kipapili pendap kilawan lalu nasyulong panyasanggang lapani kublai siya jarwo inga ay kublai kerpang ya ipi way padiway ya ay kublai inay idanange inay utara so idanange marigo kasdang lagi di wakul kayin kasam ngiara ngira duduay ngira depila ngira alba na kayin kasam ngira shispa person kajing support bapunya organic election di Melawan wadlah itu nak ke exam school Melawan kublai sibon mai Gapu kika kiman jawa baru kita rasanya kiri orang ba ki bawanya suban jauh gerteng kulai subon kami kajian jumpi kadai kebapeni lupa kadak jauh kejusap tengah lah rukram da kublai ya kini ki pulit nak police department Edicam. Thank you so much sir for coming, for being here with us. Mr. Razim Tay dengan Perlok Jawa Nasional. Thank you so much sir for your team. We really appreciate you and we really thank you. And this is the first time that you are here with us and we really feel safe and secure. So thank you so much. Terima kasih besar Pak Arthur Tay. Ketua Syukurin Kerajaan lah kau jangan. Nah, hati balik dengan saya bantu bang. Kami semua. Dan yang tagim dan isu akan digopon. Te syuaman pun kot. Nakerpat ya barok itu kibait. Kibadan kejingsianya hak parti HSPDP wan nyawan lang hauni si syurut menginyak wan pertalasi lewat tasungin penwain no artat baro kibait jaka parti HSPDP subawan yang berpada alamai mimi koi tinggi abanya pertajam lama dah koi kani ada sin penimpang ewa bawa ini perta laisin lewat ngan ong songa support man nai ong rokar nama ngin pertajam kat bala Wei Arlai Housing 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 Islam HSPDP Kublai Sibon Kublai Siajar Mo tinggal lagi dapat bersama